Karbi Anglong News Channel along Berta Than Ponchia Bang Nilimen Sami Merchilin Han Sepi Tangte Pini Aberta Angton Ben Archuponikta Birla Hills and High Hotel and Restaurant along Karbi Anglong Digital News Forum Kechengsi Ningkanisi Kechok Arni Katalonpo KADNF Lake Media House Tingroom Petpen Media Ethic Rules Freedom of Speech Ating Ajat Aishu Alongta Plakvi Plakwong Kapavedet Chiapan Lapen Peri Repin Klar Dak Aberta Kai Kiamat Rat Achetayalong Kiwan Ver Chiapan Akimang Pensi Amahang Pateklo La Sipini Chiti ni Pai Po Arni Dipu Birla Hills and High Hotel and Restaurant along Karbi Anglong Digital News Forum Ningkanisi Kechok Arni Katalona Berta Nangli KADNF Amai Pu Ratis Rongpar Kachepa Hempu Amai Along Chunbang Nathan Ronghang Pensi Kopi Atesi Karbi Anglong Digital News Forum Amahang Patek Ponang Kokma Labang So Aputak Ti Hekpen Than Pajurmi Po KADNF Upia Kiman Pensi Sainan Kokma KADNF Upom Gelalo Karbi Anglong Digital News Forum Kasi digital akai pinapapasi news of format transaction bilang bangke like itu fastest way of communication dengan digital through kasi laso evolution lang laso evolution lang itu Karbi Anglong sistemnya so mereka transi kadang-kadang tuh house singkulo digital format amendment sebenarnya kacir dah mana ni, baga kacir dah mana ni. Lapen kiong tu mungkin importance sini mana. Sebenarnya hidup bahini tu mak kalau, adalah news digital news kadistribusi tu, kadiseminar tu. Satellite itu print media itu atau mangge recognition belum saya maksud atau mangge kejoy dan sekarang digital news form digital news itu mangge isi kaprek make physical langsung teknologi sekarang important naik ke digital news format important naik ke nama kai Sila so important dengan Chinidam si tarik power ni nipai o September tentang ningkang 2023 ningkang sila so mumang suasong mahang patek lo kasemet labang so asong mahang patek so digital forum mahang patek ng ko labang ke digital news organization ang giklaim ko owner penjenglo kapen ke reporter a journalist kan penjenglo kaddo ko be pansame isi isung katora semet ke news reporting hono prote problem ke face hoti isung ipo mason hoti semet la news reporting forum silason harassment intimidation tapen ke kaprek infringe elements pen supaya dia kan kether ke hap hai kador ko mere kisung pen supaya dia kan lapen jasemet ke itu working journalist welfare apan makhadan pensi ini tu langsung digital news forum for masih bangso digital news from Semet kimang na gilalo working journalist banda si safety protection ini kisung katawag dulu sebagai ada berapa pen kisung pi lapen house owner pan tame ini kisung katawag dulu sebagai ni isi pet pen kam tapi aso keman pen sila bangso digital news forum sini di lam kila pat paringan de pen sila pat sini Digital News Channel apherangke ke claim kedam akisungrang kosonsi ning isivet pen karjap thip chia phansi jasemet KADNF mahang patheglo
Pinpur me media tum ke claim nang ji lake radaphan a hokpet abirta kiwan ji aphan si ason abirta ripdam ji hala so hut komatne otlang no tum ke ther ke hap dota haiji lahai ka chepe jok chi aphan si rd piponlo lapen anparta media kilele adim along pale dampen a hokpet rat akisungalam phongwan si sorkar aphan pachini po hala hello media tum aduti mate asai lopu chematha ponsi KADNF mahang pathek nang koklopusi alangli pen ningje po bang sohut KADNF ningkani sike chok ahim kedo ingthan pon lapen KADNF anso se kapangtang pon chia phan chingki chingwai po Karbi Anglong Digital News Forum lake Digital News Channel kedo an epeng wetpen kedo thip chia phan bangso achatai thik pilo bangso achatai long nonamat kedo a house channel atu lake number 1 Karbi Anglong Live number 2 Karbi Anglong Today number 3 Deepu Voice number 4 News First Karbi Anglong number 5 Karbi Anglong News Channel number 6 Birta Live number 7 TK News Channel number 8 B News 7 number 9 News 7 Northeast number 10 Cut News Channel number 11 AK News number 12 KETV News number 13 The News of India number 14 Assam TV number 15 NE Karbi Live number 16 News 18 Dipu number 17 News First English News Karbi Anglong atum chingrum petpen ahok pet klar dak abirta rat along kewan pichipura eklai vetpen do tanglo News report Karbi Anglong News Channel During area along Mason Atowar Kawi Penajok student atum lapen keso Q&A public atum kateleng kisung kachetong nang Lakha inkoira trok Duabarguri MSC constituency under during area along Mason Atowar Kawi Penajok student atum lapen keso Q&A public atum kateleng kisung kachetong nang Pierthia thake alingle punon Mason Atowar jongsi awe pulote kisung thetan khangjang Lason si hadak during area along ke Mason Atowar Kawe Pen Birta Achataya Longta Batay lo kapaklang po Sita me ladak local MSC mate EM Richard Tokbi apanta memorandum maluta pidam ulo Sita me initiative and edadlo Sita me barla apora hutke during area along public atum towar ka hinopen penang an kasiksak chetong nanglo Sita me Golaghat district pen ke tebok hedlo lapen Golaghat district border lo Golaghat district Atowar ke Mason Sita me Karbi Anglong during area Atowar ka hino hangjok anpin non iprang kirangji ningkan suri hinira inkoira troxy aningkan ke MSC election lo labang so apora hut EM Richard Tokbi aphan vote ke jokji ninghang alang maputa during area arada tumpen hawar arada tumpen ningji pondringti Duabarguri pen adverse on report Karbi Anglong News Channel Kapre tuar ke avelo mane nitum la kado kave student la rong so kado kave stame la mangso dilong si nitum par po na po mane ba do tu mane skuti do tum ke la mangso ache ka dilong si kado kave tum stame par po na po student tum stame par po na po ans na do chale jamle po la mangso tuar dam po na po tang lo so dilong non la so dilong man ke sitani tum score dam ke bang da itu tuh bikri kalau itu program lah, kali lah kaya lah sonsi tung hilat bom dam bom dia lah, ke non nasional kaksi de katini ripon chulo ni tung bang, ini tung hala penam peti aku pengke lasi bang kita ayam lang itu pun kita bilang kita asabu apa ni ini kita te abisot alam loh, asal putar pen lang litung pachini hap singiri kono রাস্তা তো কেনেকুৱা ইয়াত রাস্তা কি হবে আৰু চলাবলৈ বেয়া একদম এম্বুলেন্স একোৱে যাব পৰা নাই খোজকাঢ়িয়ে যাব পৰা নাই যেনে তেনে যায় ৰাস্তাটো সোনকালে ভাল কৰক হ'ল এইটো ৰাস্তা বনোৱাটো 2 বছৰমান হ'ল হেৰি 3 বছৰমান এনেকাই আছে
ল'ৰা ছোৱালী স্কুল যাব নোৱাৰে স্কুল যাব নোৱাৰে উটো একোৱেই নাহে এতিয়া আগৰটো বাৰু অকণমান ঠিকে আছিল যিটো হেৰি বনাই দিছিলে ৰিপেয়াৰিং নাই হোৱা আৰু নাই হোৱা ৰিপেয়াৰিংটোতো বাদ দি আছে এইটো কোন জেগা দিৰিং এইটো ক'লে যায় ৰাস্তাটো গেলেকি এইফালে গেলেকি দি ওলাই আৰু এইফালে হাইৱে নেশ্যনেল হাইৱে ওলাব আৰু এইফালে দলঙৰা দি ওলাব ৰাস্তা একদম বেয়া অৱস্থা ৰাস্তা একোৱেই বেয়া Sar at India Su, Harsing India Pan Sar Kachisopon, Mate Sar Kebon. Patumi Nipai Porni, Langhin constituency Keparlo, Salawar B India Rong Adung Head, Sar at India Su, Harsing India Pan Sar Kachisopon, Mate Sar Kebat. Bang so arong kedamtang owe ke thompen sar kacheso kavedet ajok non owe phi mate sar at India Su, Harsing India Pan Sar bat ponan koklo. Ate rong chukimlo pulote rong asar ke akinang sot lason si rong asar Harsing Inti methang arong kachari kachalon pon kimisen nang chipu matha pon si bangso arpu deng pon lo bangso amai along aluhi amana pengpen chophapon mozadar doloi terang Karbi Anglong rong asar amai secretary president Sarkari Gambura Rudra Konto Bordoloi Transport Board Chairman Sar Singh Kathar Lapen Mekar Asar Klengdun Kleng Sarpo Rong Hangasar Perangke Anparta Sar et Inti Arong Amikar Mitur Atum Chetong Dunsi Bang so amai ing samchin pen Jaimek Pachunpo Huluni pen Bidor Singh Terang Report Karbi Anglong News Channel আজি 2024 তাৰিখ ছেপ্টেম্বৰ 5 তাৰিখ আজি বিএনপি গাঁৱত চাৰ্ট ইঞ্চি গাঁৱত হাৰ্চিং ইঞ্চি আজি গাঁৱলীয়া গাঁওবুঢ়া হিচাপে নিযুক্তি পাইছে আজিৰ পৰাও তেখেতে ৰাইজক ভাল ধৰণৰ পৰিচালনা কৰি তেখেতে চলাই লৈ যাব ৰাইজৰ যাতে খুব দুখবিলাক তেখেতে দূৰ কৰিব আৰু লগতে কিছু ৰাইজৰ অভাৱ অভিযোগবিলাকো সেইবিলাকো তেখেতে ভাল ধৰণৰ পৰিচালনা কৰি যাব আৰু লগতে আমাৰ যিসকল ওপৰৰ পৰা আহি চেণ্ট্ৰেল কমিটিসকলে তেখেতক এপইণ্টমেণ্ট দিছে সেইসকলো যাতে মান সন্মান ৰাখিব আৰু সেইসকলৰ কথামতে তেখেতসকলে গাঁৱৰ নিয়ম নীতিখিনি কৰি চলাই যাব আৰু লগতে তেখেতে আজি যেনেকৈ ধৰণক বহু অসম গাঁৱলীয়া গাঁওবুঢ়াবিলাকক মাতি আজি ইয়াত উপস্থিত হৈ সকলোৱে তেখেতক সমৰ্থন দিছে সেইফালৰ পৰা মই তেখেতৰ ওচৰতে অশেষ ধন্যবাদ ৰাখি তেখেতে পিছৰ গাঁওবুঢ়াৰ কাৰণে ৰাইজক পৰিচালনা কৰি ভাল ধৰণে লৈ যাব বুলি মই আশা ৰাখি ঈশ্বৰৰ ওচৰতে মই কামনা কৰি মোৰ সমগ্ৰ এইখিনি সামৰণি Pransi news first Karbi Anglong ini tuhan pilihan lam thiên karju seputar lang litin ta anrong to kano kisame cepaduk dun palang litin pantami lin kardom tajere ko kardom tindak sare tinci rong mate Harsing Inti Pan sar karjo melong ini ganang cetong lalu open alang li Harsing Inti ta thano kisame ini nang cetong dunang kok bangke lalu sare tingti siapor sar alang litu ma khandan ma dalang litu ma family pen sar ke choceng kalau pen bang bom ubi po nang chok lo setame la ubi po ang bom ke bang bom dam bom setame lang litu sar ke chesu la sona videlo masih piningan ingkanan bangke alang litu nililong bang pe je sar ke chesu ji son arni na hotlo lase tarik po chiti tarik po ni bangke Sonsuria kam do pusilame cetong ni pusil ini setame la po sar ke chesu manet seru kumanggang silong cetong Holy Land Higher Secondary School along Teachers Day Katalon po. Ni Karbi Anglong ke parlo Lakha Troxy Kopili constituency arlo Tharve Hidi Holy Land Higher Secondary School along Teachers Day Katalon po. Chiti achiklo ni phai pho ningkan suri hinira ingkoi rapli arni Tharve Hidi Holy Land Higher Secondary School along Teachers Day Katalon Chengche Aprang Principal Utom Timo Aridengpen Lama Inturpo Lapen Mai Chengpon Mai Along Aluhi Chuhangpon Man Penkido Lakha Ingkoi Wo Thalangso MLA Rup Singh Teron Phapangjang Aluhi Bida Timung SMDC Dizenta Be Social Worker Sikari Ingti Rong Asar Raju Inghi Tharve Hidi Rong Asar Singh Be Kheruni Rong Asar Adum Chetong
Chitia chiklo ni phai pho ani ke India angkang pi pusitami alongtin school le punon college le punon pining arani ke Dr. Sarbapuli Radha Krishna aphan karchupon padupon Sonsi Tharve Hidi Holyland Higher Secondary School along pusitami Teachers Day pamanpon Bangso Teachers Day katalon pon along MLA Arideng Lapen Principal Utom Timungpen isi Pinpur Alu Pajirdun Pinpur Alu along ke Jongpon School building, boundary wall, toilet ahem hei hu jongpon. Bangso Teachers Day katalon pon along ongdung student lapen guardian satung chetong lapen klim somar atumpen kekan paklangpon. Kheruni pen kam singdera report Karbi Anglong News Channel. Itu mo somar atum texar atum politik technical abanta along apel dan nang lelo technical di Politeknik ta non hamre long ahem kikim tang rang lo no dak ki pore long po yang college engineer college ta dak masih pipo tek solo masih pipo da masih engineer dak itu semua tum bi tum pore long po mana ki lo itu mo sabara tum mane yong si pesari apegane forest poriji pulonte forest college ke bi forest college tum si poriji pulonte kalau damna pokai tum semua tum ga daradun Daradun, asam loh ke forest school sih tu cok. Dan orang bangkai bias Karbi Anglong, mereka Karbi Anglong lo masih forest college tadi. Itu pun semua tu bisa di college bangkai forest ni jenis lo. Khana para dam ni, Guwahati dam ni. Aditi ke bisa di college ke forest long le. Dan orang Karbi Anglong masih government tu bisa di college tadi. Tangte bini aberta ke lapo ansi kang ton pon iglo do me thak me kurwang thu